Halo guys. Duk. 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 Nah, siap. Ayo tarik. Hah? Kemana? Ayo lu. Oh, hendak naon. Kemana? Tenang bae jamuan dia. Ayo lu. Lah, enak lah. Ayo. Ayo be. kamu Masuk serian, kepo siapa? pada. Hah? Tadi dasar kepo. Pan aing mah nyaho be kemana? Tuh ayo lu tenang bae jamuan dia. Ayo, Lah. Pesan kemana sih ngajak aing? Nambal ban. Tenang aja. Itu mah senang aing. Ayo. Diam dah. Capek. Nah, main di istirahat dia. Cocok dia. Capek yuk. Betul ada nyeri. Enggak ada orang lah. Jalan sepeda mah. Mau ngapain dong? Buka sana. Dia sebenarnya dekat mana sih? Anu boga na. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Dah. Duduk dah sampai dah dua. Limbah mali sih mah. Mana ya? Tadi dia. Aduh. Siang mati berata yang sarena. Itu mah. Oh ya ada depan. Muter. Capek aing. Ayo aku. Ih bagus tadi ngedorong. Ada siang ngapain? Bagus. Bagus. Om, mau ngapain dong? Buka sananya. Oke. Dosa siapa? Ban bestring lah kata berat. Sayang. Ayo. Oke. Ayo. Buka. Kiri sama. Madu ibas ya. Tahu berani antar aing tadi lupa di itu kan aing capek. Tuh. Ke mana? Melipur babi. Astagfirullah. Jangan lah aing. Nungguin tengkut mah aing heula keur dipoe. Kenpoe. Oh, itu na open. Lagi rasiana ieu. Lancar rangkeul. Alhamdulillah. Aing carangkeul aing pas jogging tadi ka Sendung. Jogging di Salaga Asia. Oke lebeng bae. Cuma joggingnya. Dengan awewe. Jogging. Awe mah daekeun ka aing. Si hayu ieu anter. Apa aing mesti ngambak? Hoke gedeung ih. Ranteur. Gedung ngobel sia. Iya mah. Bagus lah. Ih, Gedung. gedung. Gedung sekarang dulu. Gerak istirahat bae. Anjir lompat ieu itu tadi goblok. Ih, Istirahat lah makana jeung aing. betis aing nyeri be. Bagus lah. Tuan lah. Tuan lah. Santai juga. Oke. Ini percaya sebenarnya. Aduh, jegat. Wah, Di mana ada bahaya, di situ ada saya. Dong, aji. Suku aing. Aing naon sia. minggir sepeda aing. Aku lagi kitu-kitu teuing. HP bawa. Oh, aduh.
Aing ada sepeda. Minum sepeda ulah kitu-kitu teuing sia mah ngomong. Ada lah. Hah? Ngomen udah 700. Tenang, hampuran kan boleh. Udah bae mah. Tuh nama dendam aing ka sia. Oke, mudah ya. Ayo. Akhirnya naiknya. Naik sih deh. Angkat. Sayang. Tunggu. Dun, kemana ya orang Dun? Apa aing? Ke dia ya. Ke dia bae. Ke dia berarti mah jangan neraka sia. Oh, dia tuh ke itu neraka dia. Ke itu. Sia ditanya dia bae. Main sieun sorangan bae mah beure. Sia mah. Yang kemana orang? Capek ya ini sepeda si tadi. Capek orang ya. Basreng anjing, basreng si anjing, basreng anjing. Sepeda ulang mah. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Paling sekualat sia. Paling sia. Urang kan. Sia. Dan aing. Sia. Sia, dan aing bego. Udah bilang di mana sia? Sepeda sia. Aing tadi yang sindu tadi minjem. Sia. Gampang ya capek jadi beuteung aing. Padahal tadi pan kapangnya di jalan loh. Sepeda urang ya. Ah, rusak sih mah. Meaneun deui bae aing kasih koje. Tadi orang kapangnya di jalan ada ya. Ya. Aing tadi bisa sindu tadi. Sindu di mana sih minta? Wah ya. Tunjukkan beta. Tanjokan urang anjing. Sekali lagi saya tantang Anda. Duel sampai mampus. Itu sih anjing. Sia. Tuh sindu. Sindu mana Sindu? Sindu mana? Itu tuh. Itu tadi itu. Tadi mah jeung sih. Jangan itu tuh. Urang mah bisa salahkeun lah aing. Capek. Tadi. Kadang kepanggil ya. Dah, ayo naik deh kita. Naik tadi. Yo, nyang ai. Bang. Para siapa dah? Ngajai mas ya. Yang penting adil eh. Ai dapet tadi itu. Hai naik enak. Wah, udah. Jangan dia apa. Sindu ya. Sindu monyet sia. Nah. Gecan balik purna. Ya, aing fitnah. Si aing digebukan tadi ku kadal. Kedeung heula. Tuh kedeung lah santai. Atuh sia kunaon teu ngomong heula nu saha tak karak meureun. Ngomong ke aing, ieu si ieu misalkeun. Ih, Nyaon sia sugan teh aing nu sia aing digebukan we ku kadal. ya. Aing ge ampuranya aing. Lampura Kita ya. sih aing ge Si aing sampai kepelan. Nah, Puas aing ayo balik. balik. Tuh aing jadi disalahkeun monyet Sindu.